Kapitan Enteng! Dito yakon, Manong. Oh, adto ti bayad ko. Ang yaman ak, miss. Ay, isagam ni Kwaraw. Mabalin ka di amaamuan tinagan, mau. Nagpintas matanday na isa mo, Manong Kwarog. Ha? Siyak ni Vanessa. Uy, gusto ka day. Uy, ang yaman ak, Vanessa, huwan gayam. Apay, adito yung sangot itirasina tinagdisagam. Amamum ka din ni kagawad ko, anang? Saan? Ngam amangan no addaam muna ang mabalin a pagabangan. Ha? Ay, pagabangan? Saan mo't nagpapaabang ni kagawad ko, anang? Ngam sige, padasam lata. Panawan ka pa'y amis. Agyaman nak iti panangitulod mo kanya, Kwaro. Gumatang ka kaday, adeng. Sa anak agumatang, nana. Agdamagakla ko ma, no addaam mo yung apaabangan. Agsapsapulak ngamin iti mabalin ko apagabangan. Kabayatan ti kaadak dito'y barangay kabildatan. Awan ka bagyam ditaw eh. Awan, nana. Adda lang amin misyon ko dito eh. Di yula ko masasawanan iti sa bali, May saak ngamin a secret agent. Kat adda umay ko paliiwan dito'y barangay yun. Sino nga ti paliiwam? Diyak mabalin nga ibaga, nana. Masapol ngamin a sekreto pailaan. Tinapatag. Kat adda pag naita. Sapay sa anak mo agpapaabang, Mace. Madamo bakante asila dito'y balay ko. Uray dito'y kapayla pagyanan Uray saan kan ngagbayad. Agyaman nak, nana. Nagsaya at kayo matganyam. Anya itayin tayo nagan mau? Vanessa, nana. Ay, siyak mo ni nanam akwanag. Sige, agnaad ka nga rin dito'y balay ko, Vanessa. Matangak man iti pumada kagawad. Naibusanak namin kay. Adoy, kapitan. Bayad ko ba't? Agyaman nak. Asino rin ta babae ka dito tersina. Ni Vanessa dayta, kapitan. Kuna na nga umay naktulungan ng aglako ka na iturog na mutan di tatugaw. Nabanog sa. Kabagyam? Saan? Nakipagyan laang kanya. Kita man. Tadi ka una agtaltala. Kadagiti di mo mo at tao. Wan? Saan mo't sigurada ka sa tao ni Vanessa, kapitan? Adda kamot lagayam dito'y salas, Enteng. Apay, di ka pala sumrak ije barangay hall? Nasa papay mat. Ay, talagang agra-iray tadagiti mang biktima abudol-budol. Ada babae, ada lalaki. Kunak no dagiti lang lalaki tinaturin na agaramin iti kakasta. Ay na, Enteng, agpapadaitan ti kinaturod ti lalaki wenno babae. Basta maipapan iti kwarta. Ay, wan matkit di Alat na mapan ako ng barangay hall. Day talatan ti isuot mo? Kat no nagsukatak matun. Anya, kat no day tamot tay para balay mo at takop-takop. Ay, wan anya. Ay, naimbag ta jakpay rimor iti balay. Ingka agsukatan. Tadi kakot mangibabain. Kapitan kapaymet nga road. Nagpintas tay sa nga ili ni kagawad kuanang, Jayp. Mapankuntuman sa rongkaran. Adda ka di sa nga ili na? Adda. Nagpintas. Vanessa ka na utinagan na. Tay siksay nga tidog tibuk na. Uwan, Jayp. Apay, agam mo kayo kaday? Nailugan ko day iti tricycle ko iti naminsan. Katamam, nalab at parasaytakan ko na. Ha? Nay? Kasanon ngay day ta, Jayp? Ag gusto akmat kun kwa na. Anya? Panggap ko pa ikidintag daton O di agin no nata. Sige, Jayp. May the best man win, kunada nga raw.
Nagpintas matanday ti imayan ta restaurant, Kwarong. Una, class da ito yung restaurant. Nag-special akmat lang una yan, iti panagrik na. Ay, talaga mo't ngamin nga special ka kanyak, Vanessa. Talaga? O sige nga Rod, mangantan, kalpasan na, mapantay shopping. Okay ka dilaan kan ka? Ay, wana. Sige, manganta nga roday. Agyaman na karod no kasta, Kwarong. Ay na, talagang special akan ka. Oh, naunaan ka, ang gani. Kahit talaga mo't ngamin nga umununa ti pilam ngam siyak, Chip. Sana day tati kahit ko asawain. Naunaan kan kini Vanessa. Nag-date kami itay. Nag-shopping kami bay. Anya? Ay, nagkalistukan, Chip. Ay, awisag tumot Ibagak, nga adaw ti katangan may. Ibagak agatangan medyo si Bubukal Amol. Sige Ngam saan nakakayat tayo jay? Siyak ti kayat na. Apay, nagdaton ka kadin kan kwa na, Chip. Saan bay? Ngam agdato naktaon intun sumarunong agkita kami. Ha? Ay, ununaan ka na, Chip. Ah, Mapankuntun pasyaran intun rabi ay. Agdaton ako nadagaws. Anya! Badaw, nakita mo ka dahin tay babae a pinagyan ni Marikwa ng ije balay na. Tay napintas kan siksay. Wen, napintas nga agpaisaw. Kaslasan ang mapagtalkan ti rupa na. Pagkunamay. Ay, jak mailawlawag. Ngam talaga nga awan pa nagtalagkukin kwa na. Ay, bagbaga aktuman ni Kwaraw. Madlaw akursunada na kat, day a babae. Baybay amlaeng tuyang. Amangan no madaksan ka pay. Amangan no pagarupan da pay makibibiyang ka kadakwada. Saan mo't siguro? Concern naklaeng. Ibagak mo't laeng asaan nga agtaltalag adagos iti day a babae. Makam mo ka. Agam no mabalain. Jak kayat makibibiyang ka kadakwada. Ala, mangantang arudeng. Tanay, nabaawon to'y sabaw. Anya? Apay nga umutang ka kanyak iti kasta kadakkel a kantidad, close friend? Anya nga iti pangaramatam? alan close friend. Bayadak tumot lang intun makapagkalay sa kamin kiniading sexy. Anya? Tapagkalay sayo ka, di bulbulodom kanya? Saan pa'y? Agnegosyo kami kano di lugar da. Iswa bumulbulo dak iti dakala kantidad. Kurang amin ti urnongkaw. Iswa pangasim ka din, close friend. Pabuludan na ka, tap na makaasawa ak matain. Kaya't ka kumapabuludan, close friend. Ngam saan mo ta sigurado ti pangaramatam iti kwarta? Ah, Amangan nagbabawi ka. Yung italak mo ka ni Vanessa ti dakkel agatad. Pangasim, close friend. Paliiwom pa'y anay bagtipod no akinatao ni Vanessa. Di ka basta agtalaklatan. Aywan. Apay? Nabiyamon aya? ay, saan pa'y nga raw, close friend? Kung nanasong batan naknaw, intun addan kwarta pag negosyo may. Ay, nakarikaro na saan ka apabuludan, close friend. Madlaw a kwarta lang, di kaya't nakan ka. Anya ka matain. Di mo samot ngamin kaya't makaasawa ak. Ay na, close friend. Concern naklaan kan ka. Ala nga rod. Pautahan ka. Ngam di nakto nga rod pagpapasulan no maisagmak ka. Gapaw iti panagayat mo ka ni Vanessa. Umaikan, Vanessa, mangantan. Agyaman na nakagawan. Ala, agtugaw kan. Agad, kumusta nga tay ko namapalpali iwam? Ay, kuha kagawan. Dandanin. Dandanin nga. Dandanin matiliw ti drug personality dito'y barangay yo. Aya, apay nga yakaslawam mat madamdamag nga agraira kaso iti droga dito'y. Nalimod nga mindagiti kakasta na nakagawad. Iso asaan nyo unay amaam-amuan. Ay, kastagayam.
Uray kumamot dagiti budol-budol ke sulbaran niyo. Sumaro nun to dayta. Nana Kagawad. Enteng, bagbaga man ni Kwarog. Agtalaglaunay iti dayjay a Vanessa. Ay, pinagbagak ngam natangken ti ulo na. Talaglaunay ka po kano taing kariday di Abanesa nga agkasarda. Apaman ama itad ni Kwarog tikid-kid dawon na agatan. Anya? Kat no saan na pa'y matlagayam anobya? Kasano kumangay nga agkasarda? Makamumutan ani Kwarog. Ala, padasak to akasaritan ni Kwarog. Kaasimat no maisagmak. Gumatangak man iti sabon a paglaba, Maray. Tay barita. Adto, Maray. Agyam anak Maray. Kaslawan itatay bisita, ma. Awan, adda ka na patag-apag nana. Taga-ano nga taday dya babae? Di na ka dinasasaukan ka? Kat kanayon kayaw ngagsarsarita. Bawal ka no. Tadelikado para iti trabaho da. Anya? Nay, anya ka no nga iti trabaho na? Secret agent ka no, mat. Anya? Kasano kumakas ta ti trabaho na? Kat saan mo't arumrumwar? Diyak mo Basta kastamot timbagana. Ay sus, agandad kakit di iti day dya babae. Kasla sa anak ng agtalakan kwa na. Kasla damadi nga aramid na. Diyak mo't mapanagnakan. Ne, apay mo't ana sa umti kasta kang kwa na ngay. Ay na, Maray. Kasla nga min karuprupa na tay aday jay pagiwarnak abudol-budol. Anya, ay, mabutungak pa'y din. Sa pagnanaad diti balay ko. Ay, sapay la kumaata nagbidutak laang, Maray. Ngam awantay kas ag sigurado lata. Paliiwom dahi a Vanessa. Good morning. Nay, Kastamot kan ka, Kwarog. blooming kan sakit dita, Aquara. Kastoy ti agayat, nana. Gumatak man iti sabon na banglaw kan siyambaw. Mapanak kami ni Jay Ili ita. Mabitlang Antoy. Thank you. Nay, sa dino nga iti papanam, Quaraw. Mapanak nga ro di Jay Ili. Kadwak ni close friend amang i-withdraw iti bulbuludak a kwarta nga itad ko kini Vanessa. Anya, ibuludam pa'y gaya man. Ang gagawad. Ay na, makas-asawa kami ng kahit. Uray tayong karimot ni Vanessa. Nga pa man na mayawat ko ti kwarta pag negosyo may. Agkasar kami tumatain. Kitam laang Aquaraw. Di kaunay agtalakin ni Vanessa. Nang runa kat saan tayo pa'y matunay nga am-amaw. Basta, dakal ti pa nagtalag ko kanwana. Patsak ang makaasawa ako ni Tagundaway. Kapitan! Ay na, Kapitan! Maray. Apay, akas tao na ti panagtaray mo ngay may dito barangay. Ay, Kapitan! Kitaam da ito, saan ka di akaruprupa unay ni Vanessa? Ni ay si Dalok. Huwag nagpaso. Pati si ding itipingping nakad pareho. Ay na, Kapitan! Leader da itadagiti budol-budol! Agpampamarang kano a secret agent. Ay saus delikado ni Kwarog no kaskasanaw. Ang mga no inted nanti daw-dawatan da a babae a kwarta ko ana. Masapol ang maikpaka mo kadagiti masak na dati abanag paray. Ang mga no adu pati mabiktima na. No sana masigon. Wun, Kapitan! Ay na nakabutbut ang kan makapadanag no saan amatilew da a babae. Anya? Leader dagiti budol-budol ni Vanessa kung ayaw, nana? Wun! Kat ay na berberukan dagiti pulays. Ay, saus. Delikadon ani chay. No naitad ng ti kwarta nga inuutang na kini Violet. Ay nasapay la kumata saan pa'y. Ay, huwag nagpaisaw. Takaasimit. Nagtangkan tumatulo na. Nagtalagla dagos. Anya ita. Ay, umay kaganay.
Usaran tante tricycle mo, tamapantay di police station. Masapul, asaan ang makalipas na di abanisan? Nawanay. Tiniliwan dagiti pulis ni Vanessa. Saan kami na makapagkasar? Apay, kaya't mo nga ikasar ti dakas ataw? Ha? Naimbakit yata di mo pa'y naitad ti daw-dawatan na kwarta. Ha? Husto pa'y lang amin ti atap ko, iday. Pudno gayam nga iso tay nakitak iti may sa paghiwar na. Ay na, Kapitan! Gistay gayam intaray ni Vanessa ti punak no sana natiliw. Indulin na gayam dagiti koleksyon ko ajak pulos nadnadlaw. Ay, una yan. Ay, talaga gayam nga awan pakawanan dagiti kakasjay at tao. Wen tapatin ni kagawad kwa nang anang pakpakan ken kwa na. Kat pagaramidan na itisan anasayaat. So, eleksyon da ito para kada tayo amin. Asa na rumbang agtalag tayo adagos. Kadag iti tataw, adi tayo matunay am-ama. Ay na, Kwarog! Di ka ngamin basta agtalaklatan, iti di mo pa'y unay am-am mo a tao. Good job, nanatoyang! Alisto ka anapan ng ibagakin ni Kapitan, itinatakwatan. Kat ni mat Kapitan, alisto anapan ng i-report, kat nasigod. Kasta tiyag kakabaranggayan, agtitinulong. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, VJ Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Gani. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.